waliwo ebintu ebizibu ino ku mulimu katugeze bwe tubanga otyaime ku boda boda nkobe ya pichi nga iwe customer oyina sente enene ka mutwalo oba kebiri waliwo wa boda gwokawo yakati zo yo change nzira ntera okubuuza nzogwange wali gwakundeeta na kusasula nsasuire iwe onkobo ti change ozira nje nga tisasuire oba noonye change era obuvunanyizibwa bw'okunoonya change bwani bwa musaabaze mu takisi oba bwa wa takisi gw'empayire kubanga abatakisi abandi olumusimba akeetaano benda nakuvuma nenamwe mutukaluubiriza okuva twavudde liiga nga bikibi kati izo sente oziwootya muno yambuza kati zino sente oziwootya muno nanga no that's money legal tender for the Bank of Uganda ekisooka ondeetera omutwala n'enkumi 2 okuva eibinda denkubanda ku dibaani njo singa dendikuwa nsasuire wabanga akuwaira akasente ak'emitwalo 5 oba 2 kakuyombya nti akoze bubi alumwike mu taxi n'atasasula n'omulungi obuvunaanyizibwa tuteekwa okwikiriziganya nimwe ye muli kusinza ye muli kumpuliza obuvunaanyizibwa obw'okunoonya change bwangenze ali kutyama ku boda boda oba bwaiwe gwensasuire abandi kati wandinkubiire nga tuli kusimbula nkukobera ondekaawo nga tontwale oba osalawo abalina sente ene ntobatwala olinda abalina envungise awo bookola ebibuuzo ebintu bibuuza nga biziraku we bitutwala nandi kukobeire yes omulimu gw'okukobera maybe tubeeku niwe tubita tufune change abaana b'e Kampala balina omuze gwenkaali kubona ibinda n'eiganga abaana b'e Kampala kasitowo wa boda boda akasente akanene ayemera wene woka muwereire yakabanika baboda bano oluyita alina change bachidi ulunyi chole bwawanika bali kwenda change tiyetagana kumwemereza tamwega olukawanika ati ololumubona ira ko waboda ina ngayemera nga amuwa change baina solidarity eyo nkali jona idinda liganga nakaliro owanika bwa akasente oyemera kuboda wawanika akasente akebiri owa boda ira kungaina change webiri yamukuwa bina bitambulira mu mulimu imbuza iwe manange olowoozo otya omulimu gw'okunoonya change lero kwemba buuza n'akabuuzo kendi kwenda kakugye mu bwongo omulimu gw'okunoonya change mu takisi omulimu gw'okunoonya change ku boda gwani nze omusaabaze ninze nteekwa okuwa 10,000 dondeeteire ku k'emitwalo 5 oba yewe nkuwa aketa niwo teekwa otulotole kweinado ompeena akakaaga era nkola musango kinga nkuwayire akapapula kanene ayi nkuwongeire ku munsi obere mu omutwalo ojja kweyongera kweyina wasooka kuyomba wanombesola okukuwa akapapula k'emitwalo 2 ayi nga nkugayiseeko olwedde oyingiiza werabinokwerabira nti bwe kuba kufunamu iwe niwe osinze kufunamu oyingiiza nze nfulwimya enkola y'emirimu gyaife woli kusinzira programu eno ensi n'ebyayo eteekwa kuyamba okuba nga towuliriza radio ku bwereere kuba oli kutaamu oteze radio amatu gali kukoowa mu radio otayiremu amanda ebiseera byo biri okwo radio ekutwere ku bindi byo bali kuwuliriza oli kuno ayi oli kufunamu ki tereza omulimu gwa buli mulimu gwa